Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, Өнүкүү KG каналынын атталуучулары жана көрүүчүлөрү. Көрүп турганыңыздардай эле кезектеги заказдарыбызды аяктадык туугандар. Бул Өнүкүү KG каналды ачканыбыздын себеби ошон бизнес оборудованияларды, бизнес техникаларды өнүк өстүрүш үчүн деп ушул Өнүкүү KG каналды ачканбыз туугандар. Бул ошо камгы чыгарат, кам кирпич. Бул жактан ушу улайды жайып турса, мунун бир нормага улайды кылып алат. Болду. Бул жактан бул жакка салып берет. Улайды акырып кете берет. Акырген сайын бул жерде аралаштырып, мына миксерлер бар, көрдүңүздөрбү? Ошо миксерлер улайды аралаштырып пиширип коет. Анан пышкан сайын бул жака престеп өткөрүп, анан бул жактан кирпич кырып чыгара берет туугандар. Бир чыгарганда 8 кирпичтен чыгарат. Мунун тачкасы бар. Бул дизельный станок. 25 аттын күчү бар. Бул дизельный мотордо. Zaten uшу сонун көлөмүн бул жактан текшерип билип коюп, бачокко сууну толтуруп коюп иштете берет туугандар. Бул дагы ушуну аккумулятор менен иштейт, через статор. Мына пускачты бир басса эле сразу от алып кетет. Анан бул жактан ошо улайды мына жерден улай үсүрүлүп башына жеткенде сразу буну кесет, сразу буну сүрөт, мунуну койуп коет, сразу нарага көтөрүлүп калат, артынан эле буну иштете коет. Таш нарга турсун сразу кесилип, ташкага сүрүлүп түшүп калат. Анан ташканы утургузун утуп алып барып нарага даярдап жерге аңтара берет туугандар. Bir gün işlerken bakalım da olsa motor 10 litre расходлады. Демал ылып, береке коюп иштеткен болсо. Ата төтөңөлөгү бар, мына алдыңкы дөңгөлөгү менен тосондукка кадимгидей бурулуп, айланып дегенен бурулуп, удобный жерге коюп, лайга жакындатып, алып иштете берет. Atırışı biz menен çok olup kanallarga катарып, лайк басып, подписываться биз менен бирге болуп колдоп турсаңыздар азыр. Мына кирпич чыгып аткандарын дагы көрөсүздөр. Кирпичтерди кандай кылып чыгарат, кандай качественный чыгарат. Ошону полный көрөсүздөр туугандар. Азыр биз менен алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Лайктардан басып. Мына туугандар. Кирпичти чыгарып атабыз. Лайды сала берет аяққа. Яқтан кірасы өрет, шығара өрет. Көп бұл. Бұл жақтан лайды қаншалық ұлдан тез алса, ошаншалық ұлдан тез шығады. Жаңы birinci қалма birinci işlep atkanlarım şimdi montaj oluyor. Başta işte. Ana 8'e görünüş болады. Arabanı жақсы қармап. Жақсылап апарып аңтарып. Мына улайды уже салбай қалды, яқтан шықпай қалды. Улайды салып тастасақ, қаншалық ұлдан тез алса. Ошоншалық ұлдан тез шығып өледі. Saldı hocam, aradan pres olup başına geldik, başaldı. Aradan
Ulaydı akelip şuydu çıkmasın buna gel tuğanlar. Резко götür. Çat. Hı. Buna gel. Öyle götür. Резко götür. Tekrar ne oldan dur. Kolap götür. Reski götür bu reski anlar ola. Buna gel. Şimdi kaç üstüne bit kılıp sonun çıkarı öğret. Tipiste dağı 9 12 25. Bu çıkıştan az mıyım da tuğanlar. Sürmenin olmasına olay olsa sonum olur. Bu da olacak sonum oldu böyle. Bekleyin, çöp çağırıp hali toprak olsa o soğuk şimdi çöp çağırıp kamular inine öyle. Kazatmış şey yapıyorlar. Ulay 8 almadan boşanma yaşa 8 çıkıyorlar. Ulaydı gökten derdin kalsa boşanma yaşa derdin çıkar. Bir de bak kasal koyma gelip kalsın. Sal. Ödünce salgan damına gel, dur başlat. Salmayacak duratına gel ağabey. Öyle gibi çıkay. Ulaydı salganına karay da. İşte çıkışı. Girmiştik. Kancal ondan tez alsa, o şancal tez çıkıyor sonunda. Başına kolluk jetkende, yetse, akır gibi bir tane standart kolunu çıkar. Tipişte şürü çıkmaları buna gel. Ulaydağı sal hazırak olup kaldı, o şangal kibişam hazırak çıkıp kaldı tuğanlar. İşte klasik uygun çıkarıyor tuğanlar. Ulayla salının normal videonu olsa ne? Akırga kirpişte üçünde bir kesip çıkarıp otur.
Болду Накей. Ketdi, резкий götür. Жақсы оларды да. Накей тоғандар улайларым түгөндү. Өттү. Кудай аласа. Ошо менен каналдага жазылып, каталып, лайк басып, подписка басып, биз менен бирге болуп, колдоо турсаңыздар, Кудай кааласа. Бизнес образованияларды, бизнес техникалардын түрүн көрөсүздөр тугандар. Өнүгүү кежик аламынан.